Slav hewrayan, Slav jwerej bajarê Helepçe vêga min bajarê Helepçe ne. Îro roja cejna Qurbanê ye, yekê cejnê ye. Wekî hûn dibînin kolanên Helepçe bi rastî hemî vala ne. Tu kesek tune bê me. Yani kêm kesenin ji ber ku eyd ye û bajarê Helepçe jî bajarekî piçûk e, ne ew qas bajarekî mezin e. Helbet em Helepçe baş dinasin ji ber çi ji ber ku jenosîda ku ji aliyê em bêjin Seddamê xwinxwar ve hatibû kirin ve hezaran Kurd li vir hatin bombebaran kirin li vî bajarê. Niha em li navenda bajarê Helepçe ne em ê ber bi goristana şehîdan yê qurbaniyên Helepçeyê biçin. Kolan valan yani kêm kesenin erebe suarî falan vêga em dorekî navendê ne sibe em hatin em cê xwarin ve xwarinê geriyan axir me peyda kir li vî piş min ciyek hebû cê xwarinê fast food dinivîsan xwarinekî xweş bû av û çayxane jî li wir hebûn vekirî bûn axir me çû li wir zikê xwe têr kir ava xwe vexwar çay me ve nexwe ji ber ku zaf germe pir germe niha em ê ji vir bipirsin ka em ê çawa biçin goristana Helepçe helbet li vir jî bêtir taksi henin yani dolmuş şu otobüsün bas yani işte nusa zeyden tünün emin hacı asayişi bipirsin gel or emin çava bikaribin herin Goristani Helepçe sivisa vi kolan itsen bir nişani ve bidim dengi motora şişko geldek tıpışmışı disam mizgefteke mezin diyar ev mizgefte Helepçe'ye ev kolanı em bişin Helepçe'ne ve köndü binin hemi dukanın le hemi jî girtîne ev jî ciyê asayişê em bijin nava bajêr da ye hemî girtîne ji ber ku cejne eydî ye ev jî bajarekî em bijin piçûk e normal e herkes çû gundê xwe eydanê û qurbanên xwe şer jî dikin bi vî hawiye bajarekî wek deşt e rast e û xweş e yani vê dikarim bêjim lê zaf gelme divê dema hûn hatin demekî hûnik da serma yani demekî baş da bêne helbet ji bo we jî baştir dibe em ê niha biçin Goristanê Helepçe û di wir jî serdana xwe bikin. Slav ji wera ji Goristana şehîdên Helepçeyê vêga ez li deriyê wê me Helepçe Momentum dinivîse li vir ev der nêzî bajarê Helepçe yani hemen bêjin navenda Helepçe bêjim ji xwe li bajarê Helepçeyê ez ê niha gerekî di nav Goristana Helepçe da bikim û ji were pişekî behsa vê dera bikim zanim hûn hemî Helepçe dizanin ve bîstiye yani hiç Kurdek tune ku bi êşa Helepçe bi birînên Helepçe neêşe û wê birînê his neke yani hiç xwe ez ne bawerim Kurdekî wisa nebe yani bi rastî cara ewil dîtina vira hestekî pir xemgînî yani wek mirov zaf zêde xemgîn dibe li vir li Helepçe li vir ji ber ku tu yani bi zindî dibînî yani wê ew êşa ku li vir çêbûye ew êşa ku ew birîna ku li vir di dilê Kurdan da û Kurdistanê da vebûye helbet li vir dîtina wê bişekî mirov hestiyar dike niha em ê biçin wê derê û geştekî Kurd di nav Goristanê da bikin di beriya ku em biçin wirê ez dixwazim ji were behsa pirtûkekê bikim ya helbestan ya mizgîn ronak sêv jî me dikujin ji xwe di nav da jî diyar e ev li ser Helepçe ser komkujî jenosîda Helepçeyê nivîsandiye bi Kurdî ez behsa dîroka vê komkujiyê bikim sala 1988 da dewleta Iraqê rejima Baas ya Seddam Hüseyin ê xwinxwar li deşta Helepçe bi hezaran Kurd kimya bi bombe kimyasal kuştin wek jenosîtek komkujiyek pêkanî li vir yani ne kemî Holokostê ne jî kemî Hiroşîma û Nagasiyekî vira yani ev jî heman birîn û heman êş li vir jî hene helbet mirov gelekî pê diêşe li birîna me yekî ez Kurdekî ji Erzeromê vêga li Helepçe me yani çi ferqeke navbera me da tune çi li Erzeromê bijî çi li Qersê çi li Amedê çi li Hewlêrê an jî li Helepçe û bajarekî din
نها دبر لام دروجه کی نباشته هاتن مخابن ام دججنا قربانی دا هاتن جبروین نها گورستان گرتیه ام نکارن بکبن وری لی دور بری و ام yani destur heye ku em bigerin و بشكل يذبح سوان درام بكم نشاني وبدم يعني بذي يعني براستي مروف هستين مروف نكاره belki فيها او ببيجه آخر ام نها لگورستاني شهيدين حلب جنم افجي لبشمن گورستان نفرش خو او كيوي اني تا كوج بو رحيوان قربانيان هاتيه تشكرن لفره حلبجه اف بشمن گورستان حلبجه وكي من قلت أمريكا كيفن هندرج بركو جاجنا الفر باتلانة تعطيله كتن بيجا قدخة يعني هو جاي مروف ده هندمن جنجاف ده مستعد تبيت شتري وكو بكاربه براحتي سردانا گورستاني قشتكي بكم ليز ذكرم حتى نزيك بتشم جبوه بشكل نزوة قنا نشاني وبدم دما كو بتشم زخوازم جم برتوكا ve helbesta mizgin ronaki çen ريزان بخوينم يعني جارنا هلبستا هيك ناخوينم لي همج بو روحيوان قربانيان وكاج دل هات يعني من خواست از بخوينم ولفر مخابن جزاف جار مجبر يد بمرو برچاف كم بكاربين هل مش بو ون نخواست از بكاربينم كون ببينن او بكن دبي حلبچه ياركم خوشككم برايكم هوايكم حلبچه مرنكم پريكم دلكم دزانم تو نهاجی دشوتی تو نبونا صدام و پیکرین وی برینن تا و نامرینه حلبچه سیمایکم خملا بوکانی شال و شاپک گراس و خفتان گستیلن دسکرتیان گوتنن لسر زار و زمانان هلبستن دلوار چه دکن دبنه آخیدا بکه من خواست چند ریزان ج هلبستن مزگین روناکی بخوینم سلابی خواهش بو مزگین روناکی دشینم اف جی وک اف ویا سمبولا و کمکوجیم اف باف سر زاروکی خوره او بیا کو یعنی دخوازه وی بپارزه بلا نمره yani وک زارو دبیجن دای به هنا سیوانتی yani ایدی خوارنا وی سیویجی براستی زحمته دما کو او سیو تایبت یا سور مروف ببینه هلبت او خوین او کمکوجی yani مروف بیدیشم لپشمه ام بیجن دیسا نشانی و بدم افدر گورستانه شهیدین قربانیین حلبچه لور کسکی روزنامه‌وان هیا کو اف به وینین خو قریبو اف حلبچه نشانی جهانی بده پیکری ویژه لور هیا از خوازم ویژه نشانی و بدم پیکر سار هولار المردان ده 1004 da çi bûye wisa nişanî we bidim yani vî camîrî bi wêneyên xwe karî bû wê serdemê Helepçi bi wêneyan nişanî dunyayê bidim rastî ev jî wêneyê wî bû ev sembola Helepçi wêneyê Helepçi bû ji xwe ev dercî goristana şehîdên Helepçiyê ye bi rastî birîneke êşeke pir pir mezin e yani birîna meya netewî êşa meya netewî îro wê êşê wê birînê kir ku em bên vê dera û serdana viyaj bikin dixwazim pêşekî jî hin wan tang û em bêjin firokeyên serdamê tang û ew firokeyên ku yên şer hatibûn bi karanîn li Helepçe li vir weke müzaxaneyeke vekirî çêkirine ez ên ha wan nîşanî we bidim lê tiştekî gazindek jî helbet ez ê dîsa nîşan bidim beriya wê divê em biçin gel wan tankan û ez wan nîşanî we bidim pişra jî em ê bi dawî bikim video yani bi rastî zêde dirêj mirov nikare bikişine pir germe yani saeta ku ew jî em hatine ne baş e vêga saet nîvroye yani saet dew du yek ez ne xelet bim zaf germe hî çav êdî îdare nakin niha ev der ew em bêjin amûrên ku di şerê dahatine bikarayîn di wê komkujiyê de ev amûrê wan in niha ez dimeşim wê hêdî hêdî wan jî nîşanî we bidim weke hûn dibînin ev tankên wê Seddam û em bêjin dewleta Iraqê ya dagirkera xwînxwar a kolonyalîst bû
انوی بون یعنی بوانان ایریش کرن بوانان کشتن بوانان هر خوین رجاندن لحلب چه بوانان هر بدین مکور کرن ایشا ممزنتر کرن یعنی بوان آمورین خوین قریش و بربات لید به ام ایدی یعنی ام ایدی رین ندن در وان نیارن کو لتو در کردستانی اف دشت اف برین و اف ایش ایدی دوباره نبن براستی بسه yani es disa dubare etkim Kurdeki kuja Erzurum serhadi hatime jbakur seri Kurdistan'ı hemen bejin evdeci nezi bin Kurdistan'ı heri jeri Kurdistan'ı ne edi emd bejin bes yani birasti evji frokekim kudu serde meydan ji aliwan xuyxaramba ser Halep cera bombe barandine ya devleta Irak'ya hun ala wejid dibinin he ve serde mi ala wanji لسره yani bibinin ifşa bibe bela ev nişan bibe ev xuyun xwaranan çareki din tu yek tu kesni karibe erişi me bike erişi velatê me bike erişi insanin me axa me bike û me bikaribe tu ne bike yani êdî em rê nedin bervanan yani birastî ev ên ku dilê xwe ez dibêjim yani min li vir ji were belkî dikar bi behsa nizanim şey nexîr ez divir min çi dît û min çi hes kir weke ji dilê xwe xwe spontane çê dikim yani wisa tiştekî amade nakim ku wê ez vanî vanî bêjim na a ji dilê min çi tê ez vêga li vir wê ji were dibêjim wan dixwazim ji were bêjim bi were parve bikim ev jî wek muzexaneyek bu van amûrên ku bê ev insanên me kuştin ew amûrananin ev amuranan nişani vedan ka bibinin lever çi zulmü çi zordari bir sermeda kirine devru beri Halepçi u Süleymaniye ve derdore hemit ciyane bu kadar deşte daye devru beri naha güç ciyane belki hezni karbım nişani ve bidim nizam Musa çava dokuyun ciyan dikarım bibinin ahir bivi havi naha ez bipirsim ber pirsiyar evejim yani en ku bixwazim ben serdana Halepçi bikin dibet kijan dem salanda anji vakti da beni belki evjmera bibêje ka em jê pirsin bi vî hawiye me sohbetekî jî bikilne gel niha ez ê nêzî berpirsiyar bibim bipirsim mamoste dubare silav gelo mirov yani em ku bixwazin werin vira dibê dikişan dem salan da werin wextê da werin ku dikarin bi rehetî bigerin دوی جشن دوی cejnê belê دوی جشن ل هشت نيو اكريتو تاسع شش şeş êvarê شش ايوار tê girtin belê دوی تا شش ايوار مجال هي بروي بنا مونيميتا بقري بس ايرا هنيه ايرا قبرستانه كنيه مزاركي شهيدان belê ev ew kewiye مزاركي شهيدان لسر lewere belê ايرا بس مونيميتا وكو بيكر بقتو موميا دروس كراون وداندراون لا امانه الرؤيا ولا ناو هلبجا belê belê goristan lewere ev jî ji bo ew bîranîn awan ji bo ew kawan hatiye çêkirin zor spas zor spas weke berpirsiyar jî ji me re got xwe min jî gotin ev wek peykerek yani weke anîtekî ji tê gotin ji bo şehîdên wê hatine çêkirin goristan hema li pişt min e goristana şehîdan li were bi vî hawî